Swastiastu. Kok nonton semua? Iya. Swastiastu semeton titiang sareng sami, titiang jagi nguacen cerpen rahinane mangkin. Ngiring mriki nampekin titiang jagi nguacen cerpen. Terus berdiri ya saya. Swastiastu terus Ibu Asu. Niki jakti budu-buduan sane mabale aden titiange sane mabale kurenan titiange. Matur sukses meton titiang sareng sami sane sampun nyarengin rahinane mangkin titiang jaging wajan cerpen online. Punapi gatre matur sukses wulan. Aku belum nonton loh videomu, habis ini dah aku nonton lan. Habis ini aku nonton dah videomu. Aku tadi nggak sempet nonton loh. Swastiastu kakak, swastiastu. Aduh. Sinambi nyantos semeton sane dereng bergabung sareng titiang iriki. Jagi uning ayang titiang rahinane mangkin titiang malih ngwacan cerpen ring Facebook idedane semeton titiang ring Facebook dumugi kena rahayu rahajeng sareng keluarga sami nggih. Rahinane mangkin titiang jagi ngwacan cerpen sane edisi yang ke-100 niki nggih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kita akan baca cerpen lagi bersama-sama, dan dari pagi sampai hari ini itu tergabung ada 55 orang sane nyarengin ngwacan cerpen miwah puisi. Suksema niki aturang titiang ring suara saking Bali sane sampun memfasilitasi teman-teman sane ngwacan cerpen. Nggih matur suksema puniki aden-aden titiang keluarga titiang timpal-timpal sareng sami wenten Sinta suksema, Rai Sri Artini selamat malam Mbok nggih, selamat malam Rai dereng pulih tiang nonton ininya sebentar tiang tonton ya, langsung kita share-share. Swastiastu ruminten suksema sumpun nonton. Oke, riantukan sampun wenten 13.000 sane nonton nggih. Sampun sampun wenten 13.000 sane nonton jagi kawitin titiang. Nah, rahinane mangkin titiang jagi ngwacen cerpen nggih. Ngwacen cerpen sane kekawi oleh pengarang saking Klungkung. Titiang saking Klungkung ngwacen cerpen pengarang sane saking Klungkung taler. Puniki senior titiang Bapak Ketut Ride. Puniki bukunyane sane memurde lawar goa semeton nggih. Sane seneng ring sastra Bali modern pasti kesampun uning kekawian lawar goa puniki wantah pupulan cerpen sane becek pisan. Samian kedek orang 13.000 sane nonton titiang. Ampun mangkin dados 14.000 puniki sane nonton. Inggih rahinane mangkin titiang jagi ngwacan cerpen ring pupulan cerpen lawar goa. Iriki sampun medaging ring pupulan cerpen puniki wenten 16 cerpen nggih, 16 cerpen sane samian becik miwah lengut pisan basa miwah basanyane nggih, basa Bali nyane becik pisan. Sane mangkin titiang jagi ngewacen cerpen sane memurde napi nggih mudane dagang canang nggih. Inggih hidedane sareng sami riantukan sampun 14.000 sane nonton titiang. Rainane mangkin jagi kawitin titiang oh sampun dados 15.000 mungkin sane nonton titiang. Om Swastiastu Dayurini, admin Jagat Buku Taler Om Swastiastu sampun nyarengin. Aduh niki wenten Semara Ratih juga gulanya lolet wau sampun ngwacen puisi sane mangkin tonton dumun titiang nggih ngwacen cerpen. Inggih hidadane. Oh iya, Semara Ratih selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan apa yang diinginkan terkabul ya. Semara Ratih dadong raja mugi je kena rahayu irike dadong rajan titiange.
Wih, niki adik-adik tiangnya sampean baleng ya. Ide dari sarang samir ya tuh kan. Titiang dua adik liu niki kan. Bekejang niki abanjaran. Oh, tiang sarang abanjar. Oh, nggih pantas pun ada 15.000 sane nonton. Sampun 15.000 sane nonton titiang rainane mangkin mang tersuk semua puniki. Ingat titiang jagi ngawitin idadane nguacen cerpen ya sani wau bergabung titiang jagi nguacen cerpen ring pupulan cerpen lawar goa inggih punika sani memurde dagang canang nggih jagi kawitin titiang semeton titiang nggih raris melingge becikang duduk dengan baik pirengang sarang-sarang dagang canang oleh Iketetride semengan pesan pekeni subebek dagang wiadin anake belanja nikel ramene yen saihang teken biasa reh dinane jani penyajian galungan anake ane memeken numplek blek lione mekejang pada meseden utawi mesaratan lakar meli iadin ngadep eteh-eteh galungan wireh galahe tuah dinane eni dogen mani penampahan sinah lantud liunan pada repot inceg megarapan ngarapin eteh-eteh piranti ngegalung entu ane ngawanang buke tengkogang anake memekan dingine tusing merasa sewireh metuuk mesekse ajak liu dagang canang, dagang bunga, dagang woh-wohan, sahe sekancan eteh-eteh Banten liu pesan mejajar-jajar kanti ngeliwatin tongos buke ane biasa pesayan tan bina masih dagang jukut-jukutan nangke timbul muah sekancan lakar olah-olahan dagang bebek siape tusing sandang tuturang rame mebiayuhan mekejang membuat man bati nikel teken pikolihane pesayan dagang ubade rame mepidarte ngewedar kewelewihan ubadne ane keadep mekejang ngalih galah tepengane rame cara dinane jani keto masih tukang copete ngagen barang megai milu metu di ramene nyinggidang laksanane corah yen tusing biasa metu sinah sesek tangkahe rah bon peluh bon bunga andeh muah bobo anelenan mecampuh dari pesik memehan nyakitang awak imbuhne ulian metu dagang ubade serunge ban anak liu kau jerit-jerit nanjang ubat munyene ngebekin peken liu anake megerudugan mebalih mintonin ubat apa buin kedulurin dagange ngajak roang ngedengang kedua gan negakin sepeda meroda besik sahe mekalung lelipi gede meriki jero numbas tambe titiang makte tambe pangan mewisese sane kekaryane nantuk parawikan sane kelintang pascat ring peindikan tambe ngiring niki tambe kuat dahat pangan dagang ubade ngagah ubat mewadah botol anggon imbe puniki minyak ngicalang gatel koreng berung let iadian tatu anyar olesin antuk minyak puniki pasti kewara seger oger jati mule tumuli ngoles-ngolesang lengis nih teken anake anedot mintonin wantah 5 tali nenten mal puniki nenten mal rares sira kayon wantah penumbas ajengan apiring anggen sikep rage sireuning nadak sare sungkane rauh doning iragetan lempas ring keni penyungkan risasat sampun nampi balian utawi dokter ten dados kirang pak wenten pitaken uli kelon dagange ngendukang munyene anggen pegarus bapak aturin tiang petang tali yen pungkuran den dados kirang dagangi ngenjuhang botol terngolesin batis anake belanja ane kebenengan empuk gatel-gatel ban lengisne ane subo megagah ring purian rikale metambe dagangi ngelanturang ses dumun berunge mangda bersih anggen tuh ya anggen pinganang sampunang pura nyelep nge niki tiang ngaturin kapas mangkin anggen neltel cokore tumuli ngenjuhang kapas agulung
Anake meli anggut-anggut cihne tatas. Roangne ane mekalung lelipi nulungin ngenju-ngenjuang ubat sewireh liu anake bareng meli lengis ubat gatel. Liu masih anake lena ane tuah dot metegar dogen ngenjuang 5 saling tongsok. Uli kangin ada anak luh nyuwun penara bek misi bebelanjan. Peluh gidat nih pekritis. 5 nih kebot ngisi sunan ane kenawan natat be awan dadua. Pejalane sing side gangsar ban ramene seleak-seleok mekelit apang tusing tomplo anak. Dajan dagang ubade pejalane ngisid mirig marga ngelidin anak rame mebalih dagang ubat. Ten rumase bene ane tatade ngungkulin dagangan dagang canange. Getih nyerecet ngulungin canange. Kanti canang dagange pecerecet uyak getih be. Setondene dagange sube mepeinget. Jero, becikang yanan uyak jerone dagangan tiange. Anake mesunan buka tuare ninga. Mewastu getih bene ngetelin canang. Dagang canange megibras bangun ngambis bene ane ketatat. Ane kenyuun tuh mekesiap kegiat metolehan. Adi jerone ngambis ben tiange nak kengken catene kena jerone. Niki getih ben jerone nyerecet ngulunin canang tiange. Kaden tiang sampun ngaturin mangde jerone metangaran. Tiang ten nyelap, tiang das laboh tuh ke ban anake. Kangge jero, pokoknya taur canang tiangnya ane bak misi getih. Tiang neten meli canang, udiang tuh nen jerone maya canang. Raos anake nyun sengit. Dahuliang ben tiange, tumuli nyagjak mebudi nyemak bene. Setonden jerone maya, tiang tanya nguliang. Dagang canangi metungket bangkyang sebeng nih galak. Tulung, maling ben tiange juange, sahase ngebek dagange. Dagange ngelidang bene entu, pemuput nih saling gebek, saling bantus. Anake rami mejadegan, tan merasa saget bek anake mebalih. Ada ane kenyem-kenyem, ada masih ane nunden apa nge anake nyuwun entu maya. Ada masih ane melihang dagang canange, wireh dagangane bes ngenjol ngelikaden anak mentas. Nanging tusing ada ane melasa. Mbok, nyoman kerti nguang sitin loh rai. Tunggu diang panak moe megebek lot nih saling ngambis serunge bang ajak anak iliu tegarang jag-jagin malu. Loh rai ngenggalang bangun. Ajina menusep man. Loh rai miakang anake mebalih. Nak kengken yan, dadi nyai saling gebek. Loh rai sade sengap. Nih, canangi ceret-cetine getih be. Anak ini jek mekad nage sing tahu-tahu. Wayan Sari mepiurah teken memene. Den, adeng-adeng ki malu meraosan. Loh rai ngendukang munyene tur nguratiang pianak nih lan anake nyuwun entu. Anake nyuwun mepapasan liat ajak loh rai kegiat sebeng nih sade bingar. Ye, rai, niki dong rai ngapa anake? Sadio mbok tumben bertemu teken rai. Sade kebilbil. Mbok, tugong biang inggih titiang rebenang pianake atau numbas napi. Loh rai mesaut nyaruang kesiap terkebibil dewek nih. Yen keto cening ponakan uwe dadi. Uwe ngide pelih tusing nyelapang. Suwe cening oel nah. Noleh ro rai. Rai, mare mbok nawang kelih subuh icening tusing tawang mbok. Laut anak agung rake ngagah dompet uli di pekadutane saha ngenjuin wayan sari pipis seketan 2 lembar. Wayan sari noleh memene ane ngembeng-gembeng ya peninggalane tusing nyidang raos. Susubane nyedot angkian iya ngeraos. Sampunang ngicen jinah gong biang. Ipun nak sampun pulih madolan. Wayan sari kituk-kituk.
Pamit tuh. Titiang nenten unas jina. Jemak. Lak katini dipekan saling tampoang. Gong rai nyerahang jinane. Memene manggutan. Ah tunas. Ide nak sajan embok memene deseng saya. Nyanan jumah meme lakar nutur. Cara kimut wayan sari nyemakin tan mari mekenyem. Ya diastun kenyem sepet. Tunas titiang atuh ledangang. Anak agung rake sareng mekenyem tumoli ngusap keringet idene. Tulungin otin mbok kesep sunane ngelengsot. Anak agung rake nyingakin luh rai. Iri ke ring balene merarianan samping dagangan titiangi. Luh rai metujuhan sambilangan natan be. Wayan sari ngurati ang anak agung rake teken memene masih pesan cara anak kembar. Jekukuk ne masih mesai. Tangkah ne rasa belbelan. Tumuli canang ne animisi getih be singidang. Teket di pedagangannya loh rai ngotin anak agung rake. Angine mekesyur aris ngilangang ongkeb lan gerahe. Beh. Tes rasane marada angin mekesyur. Piang rasane kenahe. Jani tusing ibu cari busan. Gong biang ngerenggeng. Rai. Titiang tuh. Loh rai pelapan matur. Dojo bes pelapan pesan ngajak mbok. Mbok nak tusing bine kenahe bukuane sube. Rai aden mbok. Kadeni raga tuah menyama ajak dadua. Patuhang na bukuane sube-sube. Titiang ten purun tuh. Boya ke titiang sampun kekutang tur sampun ten keangkenin oke malih sareng antuk anak agung ngaji. Semalihe nenten becek pekantenane ring margine yadian ring pekraman. Loh rai aturne enduk. Ne liwat tepang subeliwat. Jani rai aja embok jalan buen mejumu. Ingetang iraga mula membesikan megetih abung-bung gitu anaknya nyambatang. Gong biang ngelanturang. Loh rai manggutan nanging tusing pesumunyi. Bu, tiang beli canang sari seket jauh duang dasa jikuda dados nih. Anaknya membelanja nyelak pengandikan gong biang. Canang sari 5 tali jauh kalih dasa ji 3 tali samian kutus tali. Loh rai mesaut sambil negul. Mal gapi, tan dadi ji 5 tali. Tan boleh bu, mangkin sekar sarang busungnya mal pesan. Niki 6 tali sampun tiang mengalengalan. Tan boleh. Loh rai kituk-kituk. Niki imbuhin tiang buin 500 tan dadi. Loh rai ngenjuhang canang tur nyemakin pipis. Rai, gong biang buin nyambungin. Tiang, ide yaji nak pepes pesan aku nang rai. Ngude ide nakenang tiang malih. Kaden tiang sampun kekutang. Loh rai buka anake enu salah tampi. Entu ane buat tekedang mbok teken rai. Sedang melahe manggalah. Ide yaji jani suberu mase teken raga iwang. Sesai ide nyelsel raga. Sejabe ento ide subuh uning masih teken pekibah gumine jani. Nanging ide kemat kayune laker nyeburang pengandike teken rai. Sangkan mbok jani nekedang apang rai nawang. Kadang ide mula sayang pesan tekening rai. Dekes-dekes nyingak loh rai. Jani ide sungkan-sungkanan. Loh rai nguntul peninggalane ngembeng-ngembeng. Pengidih mbok tegara ngalih coloh selahang kejero. Ajak pianake kurenane pede sinah purna kayun idane. Ede ingetang ngedugasi ide duka kebiahan pati kacuh pengandikane. Jani de subuh mekayun-kayun subuh tusing duke buin. Yeh, angsap mau metakon aku de subuh rai tumbuh pianak. Kekalih ni sari sareng isare. Sari ajak titiang bareng medagang. Isare kari masuk di SLTP. Beh,
Sudi rai. Nah, endo isare tutugang apang kanti ke perguruan tinggi. Napi anggen, tiang tan menderbe napi. Payu jakan kewanten sampun bagia rasane. Loh rai ngelegar prano. Yen kuangan bekel, mbok orain. Endo ada di jero patut masih rai bareng ngerasang. Anak agung ngaji rabin boke tuare bakal mekelet. Sawireh ida anak nyentane ditu. Mbok ane mawak puruse. Suksema gong biang dumada aja tiang gelis boleh galah tangkil teken ide iaji. Nah gitu be. Lega jani kena mboe ada sang saya. Petengai subegubine ne nadang oten mbok ingetang denyen bas makelo. Loh rai manggutan. Gung biang tan makte canang. Sing de repot. Gung biang tu muli mekaon. Buka dundunin loh rai inget buin teken dugasin nu cerik. Tusing taen megerengan ngajak embok kesayangan bang biang lan aja nih. Tiang nembas canang bu. Rambangan loh rai ini pegat perjani sahen oleh anaknya membelanja. Sawetara pukul 3 lingsir, loh rai itep majajaitan di amben umah nih. Wayan Sari masih bareng ditunulungin memene nengasare di tengahan mebalih televisi. Di al paone matuane keteplak napinen bas. Pitike kaki noltol asan bas. Manuke mareteke mekruyuk tur ngebet penginane ngawinang pitike sambrak mekelit. Sambil ngesah suh men leput milihin latah laut entungange kenatahi. Isempol medem di batan punyan jerunggane tuare rungu siape megarang mincit. Wayan Sari noleh memene sambil noes busung. Kengken, loh rai mesaut saho noleh piana nih. Suud malu noes sampian rasang mimi sube nyandang. Iyang mekesiap tunian dipekan. Dodong mimi nu ngelah nyame. Anak agung sade. Wayan Sari meceplos petakone. Memene manggutan nanging tusing pesumunyi. Pindan yang metakon dadi memeng orang sebut tusing ngelah meme apa puin. Dekes meme nyelap ngekebang tuken nyai. Sawire unduke ento nundunin sebet kena meme ni. Mirip mise nyai. Loh Sari mang segang buka anake mekenah-kenah. Jani Wireh Sari subenawang lakar tuturang mimi seunduk-unduk nih apa mawanan mimi dini buka jani. Pianakne noleh dot meningahang satuan memene lautang me apa mawanan mimi dini lautang me apang tatas tiang nawang plekutus tiban subeliwat mekelone mimi ngangkebang sari ajak dadu ngangkebin sari ajak dadu. Plekutus tiban subuh meme metinggal uli jero di Banjar Satrio. Loh rai nyeriri Wayan Sari. Wayan Sari manggutan oleh memene. Wiwilane ajin memene ngalih tukang menahin pelinggih-pelinggih di Merajan. Tukange ento wayan leput tusing len bapan nyai kurenan memene. Sesubane suwet mepasang paras bate lantas ketutugang ngukir. Ide anak agung aji tusing kayun yen ajak liu ane ngukir. Dadene ane nutuga ngukir tuah bapan Sari ni dogen. Tusing ada pengayah ngainang kopi nyemakang apa-apa luwire ane nuju kebuatang abede-abede. Meme ane ngayahin. Embok meme ni anak agung rake kepeken nulungin anak agung biang ngadol canang sekar kan. Ajen meme ni setate lunga kemumai ngeruruh barang-barang antik. Dirauhe pragat metaken. Apa nih kuangan tur mececinga. Amun apa nih subuh pragat mukir. Ide ledang pesan. Sawire pegaen bapan sarine mantuk ring payun ide. Loh rai mang segan. Ia inget teken dewek nih dugas ngenemin wayan leput ngukir.
Sedang melahe, ri sedang ngukir kelir tembok piasane, aning lampahang Sang Arjuna metape di Gunung Indrekila. Pepitu dedarine ngode Sang Arjuna, sambil ngukir wayan leput meguyonan. Gongge, niki dedari Suprabu jegegne kadi gongge. Yen gitu, Sang Arjuna bagusnya buka beli leput. Nenten, titiang sak make imalen. Men, beli merasa cara malen, rehman ngelut gondong gitu. Mare tawang dayan, he? Gitu rai, gong rai nimbal. Wayan leput metolihan, peliatnya mecepuk teken gong rai, makedadua mekenyem sade kebilbil, siap. Dadi meme bengong, wayan sari noleh memene. Loh rai tengkejut. Ah, meme inget teken dewe kane malu. Lantas kengken lanturan satuan meme nih. Sawire selesai meme ngenemin bapaknya ini ngukir di merajan, kesuen-suen meme kelulutan. Meme demen teken bapaknya ini, bapaknya ini demen teken meme. Sawire meme mawa anak agung, bapaknya itu sing bani madek meme. Meme masih tusing bani matur teken aji yadin biang. Pemeragat meme memaling mejalan nganten utawi ngerorot. Lorai dekes-dekes buka anak belbelan. Wayan sari nguntul ngantinin raus memene. Putehi gerut-gerut di pegantungane nyinayang pegantian dauh. Susubane nyedot angkian luh rai nglanturang. Duaning meme ngajak bapan nyai mengkep laut keluargan bapan sarine ngutus peseda utawi pacelek ke Banjar Satria. Susubane mekelu ngantosang, peceleki teke turing nyatuayang seperindikan pejalan dadi utusan teken ipeka sahe keluargan Jumah Dini. Beli sadia tan sadia pejalan tiangi. Men kengken pejalan nyomane aja imade, peka sarine mitetesang. Sadia wireh unduke ni subuh uningina antuk ide anak agung aji kerana gong rai ninggalang surat di kamar idane. Tan sadia rausang titiang sawireh pengandikan anak agung aji memegat pesan. Kedulurin anak agung biang dahat kegiat kantun tan eling ring raga. Kengken pemegat idane ipekak natasang. Bapa nyoman menahang tegak nih. Jero utusan ajak dadue. Tiang subenawang unduk pejalan panak tiange ajak ilepun. Unduki ento de bin lantangange. Tegedang pesan raus tiange teken ilepun. Irai nyapi tui teken keluargane di Banjar Kepah cutet ne ule jani. Tiang suwut mepianak teken irai. Irai suwut masih maji teken tiang tusing ngelah pianak ane madan irai utawi anak agung rai. Sumasat ia subuh mati tugase cerik. De pesan bani mai nyekjek natah jerone dini buin. Keto masih leput yadin kulawarganya nih. Pragat subah monto lautan subah jero mekaan ule dini. Tumuli ide metangi tur mekaon ule ditu. Keto pengandikan ide. Bapa nyoman ngelanturang. Tiang teman metangkis. Teman matur, laut yang melipetan mulih. Yen subuh keto kengkenang buin, jalan keto tampi ajak mekejang pekak sarine nimbal. Beli nampi pesan lega nyoman ajak imade, ajak beli natakin pekewah Jumah Dini. Adem ento buin lantangange beli, jalan jani yasang jani panake ajak mekejang. Loh rai ngusap peninggalane. Reh tusing merasa yeh peninggalane ngembeng-ngembeng. Uli sekat ento meme tusing tain ke jero buin. Anggon ngentukin pikolian bapaknya ini. Apa ngade anggon pemelin be meme ngadep canang lanturang gegidani jero. Oh keto unduk meme ne. Wayan sari anggut-anggut kerana mare ia tatas teken parindik meme bapane. Tuni kung biang mereren sik memene medagang apa baos nih. Ditu laut memene bue nyatu nuturang inde apa nih tuturang ngajak anak agung rake embok nih dipeken.
Wayan Sari anggut-anggut kenyem-kenyem ningahang tutur memene. Mirip jani gulemi subuh mesriak galang ampehang angin. Wayan Sari nyambungin satuan memene. Dumada je saja gitu. Loh rai nimbal sambil ngemil pilang jahitan. Dinatahe isempol bangun. Bangkiang ni elagelo. Ikut nih kutal kutil. Aong-aong nyajak ke pemesuan. Iwayan leput teke megrenggotan. Ngandong tas natat keranjang prabot meduluran kise dadu misi siap. Kisane pejange di batan jerunggane. Keranjang muah tasne jodogange di batarane. Selidan beli subuh teke kengken subuh pragat gaene. Loh rai nyape kurenane mare teke. Tonden kene galungan mereren malu manis suod rainan ben luas. Sedang melahe manumpang Pak Ketut nuju liwat ke Ubud sambil nyerahang barang di toko kesenian sampingnya megai. Wayan leput mesaut sambil milin capil negak samping tampule. Gaenang malu ibape yeh Sari. Loh rai noleh pianak nih. Dede ngai kopi. Yeh nyem abang bape pedak kolongane seket. Wayan Sari ngencolang ke paon tur melipetan ngabu morong teken gelas jodogange samping bapane negak. Kengken. Sari medagang itu nian. Medagang. Yang das miegan pemuputnya man pipis 100. Tusin keresep bang bape raus hari ini. Ditu lantas Wayan Sari nyeroscos nuturang seinde-inde ane lampaine turasa ngedipeken tuni semengan. Wayan leput anggut-anggut mekenyem nulih kurenane. Lorai bareng mekenyem manggutan sahe nuturang tuturne aja anak agung rake. Anak agung aji ngajap apang iyang ajak beli si dema temu. Ide kaden subuh tegas memegat. Dong bani raga kejero celapat-celapat. Menrai kengken. Wayan leput bimbang. Rasane ide subuh tusing duke buin. Patut masih tegarin. Yen gitu buin pidan long nih raga tangkil. Jani digalungane lung. Saruang maturan kemerajan, loh rai dangan. Isine rai dogen, beli setinut. Lebihan ngabo wah-wahan anggo gagapan alit-aliti di jero. Yang subah saya de beli jejah. Artene iyang Isari nejani dadi cucun anak agung keto me. Lamen keto ada niyange jani anak agung Wayan Sari. Wayan Sari memanyol. Isin dadi ngomong keto yan. Senglat dadene sinah lakar dadi kegedekan gumi. Irage patut saling sayangang, saling ajinin, saling singgihang manut wiguna. Wayan leput de merasa dewek lebih tekan anak len. De merasa sombong. Wayan leput ngurut-ngurut pianakne. Nengasare mekebles uli kamarne nyajak ngelut bapane. Apa gagapane? Tuh siap. Mani angon jukut. Baju ditu di tase. Men, sare subantang melajah. Nengasare manggutan sebengne bingar. Ngembelang 5 tur ngenjirang jempolne makedadul. Isempol nulengek nyongkok dinatahi kutil-kutil. Angine aris mekesyur ngampehang ongkebe. Wayan leput mekenyem, loh Sari mekenyem. Wayan Sari sebeng bingar mapak galungane teke. Redite Watu Gunung Sulang 030202. Matur suksema puniki semeton sampun puput di tiang ngwacen cerpen rainane mangkin. Wenten 12.000 semeton sane kanten jenak mirengang cerpen sane memurde dagang canang punapi becik nggih sapunapi kahanan anak agung rai sane nganten sareng anak jabe nenten kedadosang ke Puri metemu semalih sareng keluarganya nih sakewanten risampune anak alit nih sampun bajang sampun terune makin wenten pemargi saking mboknya nih mangde
kenten melancaran ke Puri, kenten kan becek nih ke happy ending kenten samian bahagia, semuanya bahagia. Punapi mogi je yening wenten iwang kenten titiang iwau ngwacen wenten keselip akedek puniki ledangang mangde legang ugi ide dane sareng sami ngampurayang. Sampun wenten puniki semeton titiang matur susuma wenten 14.000 orang sane sampun nonton hiriki. Nggih wenten carca titiang puniki siki-siki semeton titiang sami. Suksema mau ceritane luang singgi sareng-sareng aden titiang ini paling jegeng bulan kapak dugjeng. Suksema puniki jero Eriadi sane sampun nonton balik titiang sampun nonton jero wau kasepan akidik puniki taler wenten semeton titiang sane lianan salam rahayu Mahasurya niki nggih Mahasurya nike kenane Eka nggih suaminya Eka nggih suksema sampun nonton suksema semeton sami sane sampun nonton puniki rainane mangken majang ring atlet aden titiang sane kantun terkurung terpenjara dalam gua sane kantun ring getakan dumugi je kena rahayu inggih idedane sareng sami titiang matur suksema malih pisan riantukan idedane sampun ledang puniki jenak ngantos puput puniki suksema semararate titiang bagio pisan riantukan ngawit saking ngwacen cerpen online sane kepertama punika titiang punika taler sane kaping 100 mangkin titiang presiden malih nyarengin iriki ngwacen cerpen sareng idedane puniki kado cerpennya nggih aturang titiang ring idedane semeton sami ring Facebook mangda ledang sami melajah bahasa Bali taler punika taler ngwacen sira uning benjangan idedane seneng puniki ngwacen cerpen utawi seneng ring cerpen-cerpen kekawian sastrawan Bali sane lianan ngiring enggih ten kenapi jero salep ke kasepan patah niki ampun impas salam langsung sampun disampaikan puniki beli bayu sampun wenten ring arep titiange beli salam kone uling jero Eriadi niki nggih suksema semeton titiang sareng sami dumugi metemu malih ring acara-acara sane lianan acara-acara sane mapiketan sareng maca cerpen malih nggih utawi ning semeton jagi nyingakin cerpen-cerpen sane lianan sane poleh wacen titiang idedane dados nyingakin ring channel YouTube titiang ingat subscribe aduh kok gitu sih aku jadinya subscribe nggih taler like ring channel YouTube titiang Charma Citrawati reka wenten cerpen-cerpen sane sampun wacen titiang matur suksema semeton titiang merdeka dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia sane kaping kudu makin beli 75 ya yang ke-75 matur suksema dumugi kena rahayu sareng sami puputang titiang untuk para mesanti Om Santi Om. Sampai ketemu lagi teman-teman nggih 15.000 orang sane nonton. Terima kasih. Suksema.